Aji ili migahai topic na created for relationships, loving God and loving others. Ngshik ka sangkawai sem mi hai da khlai hi kasa akhwali kala mi pingli le shikawai wi wangne kchine. Matthew 22:37 to 39 ilirin naga itumna machuk rung vai sa se kshika sia sa se kazingramli leida khlai itum cycle wi sa fa bra simik show hi wang ami ni chung ni shiye ari adam tharan la online hi wi truena itum hunna kha no mangali no wi khring tui chanpe sang rung ge raw ili nui muting sak ngai tuiji thala kai nam tu shep khwai kala kana khui kitak le psycho ro wang la sok mia tam sa khwai gi hi atam psycho ra na pang le warsang khami ni atam ji da na mi sin khui de kan ding sa ching ra no ji shu ming li amen. Topic jili muwa rang la kha la tu shi dai tum psycho ra li khang han khangai question jiba. Why did God created us? Why did God created human beings? Kyuwangai na vivrana na ili sem haukla ji machuk na sangai. Mi kato nga answer ng ding rok sara. Kai kana awi ming dek vai. Ok thui mya sang vai. Ana sem gahai ok thui hi yang sang vai. Hila chila trakale. Ka chui nga chaili Jishu Krista na tam gajite itumle. Sem gahai we kamataya purpose karinjiva relationship. Ali ngarumsak khalay gajihini jimo. Itumli sem gakhui hitada awi tax ji accomplish ungshung gawai wang ningni jimo. Ka leishi gawai maramba ahi leishi ani jide. Kharezada ali leishi gawai kala gakhneli mi bingdi leishi gawai ni jimo. Itum we mirin we ringraktak le psychology marum sakhani ling sune jide. Shu Kristana kiwi bang aina hak mai kap kaji ning khami ji haugla gaji hi itum yangrong faisa se. Shu Kristana kiwi bang aina tuiji ngahan ga gaji mwarang laka shop tak le adam jiwi situation ji itumna phap kata tarkar sai itumna Matthew 22 hi kapa adam saran Jishu Krista wi khanawa ashangwali tam gaji thaiwi shongzawe apongni ka bihai Jishu Krista na Jerusalem ni zangda ministry manga ka khoi ji thaida jili le dak le Pharisees ping kala Sadducees ping kathana ping higishi matai sang ai matai sang au chiwangai na awi tuimatui na ali katha da tukhui pai rakla da awi khyon phashang phatai kala leida khlei chiwi group ngatai te de wena kasaka khang han ga chung ga han da ali tukhui khwai sai ji de khalen sang ji de idumna mamangwe verse 15 to 22 lik yang adam saran Pharisees ping na text kamiwi matangli kapasan bangra khanghan story sam bangra khrajan kala 23 to 33 li yang adam saran Sadducees ping na ring shok we maramli achi thumna machuk rumgi gi jibai ain ga thema akna ali chang yang dida khanghan ga sali Jishu Krista na ngahan ga tuine ali ka thada ngahan gala jaga ocha nawi ningkhami ngachaili kachpa hak makeup khala da ali rakhang han ne paila khai question ning ne tricky sala kai na rang han ne Old Testament li Jewish rabbis bingna shan ga khuijiba 613 commandments ka da le 248 na positive commandments ne hitalo the dus ya kala 365 na negative commands
ton masalo gaji yang athumwi ning chukli Jisu Krista na ning khami kapang ga khui chiwe na ali ithum na tukhui paira ga chiwi ga han ka hakwu leila ga ali question jira khang han ni jide kha anang han ga answer ji psycho ru wang mata kha khawe ana Old Testament we passage khani kot sai khare sada Deuteronomy 6 with 5 Shema dalako hoyang Jehudi bing na tanggachi da ningpun ina sehasa da gaba You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might Natumwi proho li vareli uklung mangla tongting da le shilu Kakhnele Leviticus 19 with 18 li Love your neighbor as yourself Na khalata le shi chita da khongnai naw li le shilu Shu Krista na ningkhami khani hi marum sakhawe kala ana verse 40 kata dam tharan chilik hang jiwa all the laws and prophets hang on these two commandments ayin dui kalamaran dui saigora ningkhami khani hui lungli le sere jide khangdai dui na hang sai jika bible li jangda khle ningkhami saigora hi hiwi ningkhami khani li masun sere ki jine hiwe ne itum na tamkhui ga bai kala thikhui ga bai jiwa Christianity is not primarily about rules it's about relationships very shiwi kama taya jiwa ayin himning ni jimo kha akhana akhuiwang phaning mi da legshi enang room sa khalei kji hine itumna point ga thum sa da yang room se khare point de rivrali tongting da leshilu verse 37 ni Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Na wi proho vareli na uklung kala namangla kala naning tong ting dal iship lungra. Hili all the hang the clay he not occasionally, not only on Sundays. Yeah? Sunday mang wi vareshing sa tu sir har ko shingra. Paning naga khanang lage malung lage. Hili hang the clay all means everything. Kutong jiga thata kutong lage. Tang khai mang walim ni yang. Point 1 we eli heart uklung kisaran itum we ninga chang ka hao kala malung ga chang le ka hang ne no we mi rinli nana ki sak mai tui da phari hai da le khina nali mathan nga sak da le kala no we decision ga khuili khina control sa da le ki hi han nga sak ngai no we shim lui la sinalu palan la or maninga kha na wi sak thei wak thei wi wangla yang khuna khawa na shang hau da le hau da na wi sa khang ai wa khang ai sa sep sal bai kho kha na i wi khak sui nga chang thang shman se rau re ki khama sa bai lim re de itum na ha show mi ecclesiastes li kha adam saran itum wi asa le na sa kwing asa hi maleng salish dre khai thu mangla ba ya rally han ba re khai thu nang ran sang dak le psychology arem we arem ni jinda jena rela gaina rivrana na iwi na ning chang jiwa itum wi uklung hi ne kha i zang zang da itum psychora rivra wi ning chang ji redam phala iwi chimang phaning laga now the upai ma le thure msa pai thure gja ta mang le o rivra da hanung now ngam sang now rana na ili pen raga ma pen mer gla gji mjuk yang ser si ha point pili one wi pili so mangla ta hang dak le mangla gji tharan itum wi katang ma khawai mirin di ka hang ne itum psycho hi rawi wang ne itum wi identity hi awili le
rally legshi taran ali ithumui mi rin tong ting da hamgasang kishine ring phalala ring shilala chotla faithful sala gaina awi thishuda aling of plak le shilak aina otram khang thu gi ithum varesha akui ot rutne ithum nam Mark chapter 8 with 36-37 ni kya adam saran ni akana ok thui ka tonga sambang lala awi mirin shiman hai ka awi tonga zaki legale mi akana awi mirin chi ki aina nga thu ki shakule thakaba ithumui mangla hi aman kya ka sakale ni ya ithum mujuk answer say silly mind ithumui ning ya rana ithumui ning chukhi ning jangi jimo mi ki chung kana shit ka saina thai thang mai tang dei da kui ka ji shu krista wi banga akhani ya vivrali legshi bingjiba awi tui ka ba phamashung tam ga kui mag phawi mare mara ka sali ning ka kachai vivrawi ka phaning li kamachu hi vivrali legshi bingwi asak avat ni jiko ya itumna Romans 12 wi tu li khyang adam saran chili ki hang hai kle cha ka ok thui wi khang cha li mangrum hai alu kha na thum wi ning ji on chang on sak lu chena na thum na bare wi ning chang ka pha ning yang ung ka pai kala ka ka shung ji ki kla da thai pai ra da bi hai da le itum na illustration akam chung rum se shakaza mayor regina alawali kahang iwi commitment chikamachu kala atam hi machangla kha iwi uklung aina nali leishi gi kachang khat lekshi sapaira la ga chini of course not ya kachang khat lekshi gi hiba ni agwi pasa tongting da kachikat kachini chiwi bangaina shagaza adam li commitment ga khuijiba ka thiji na mang pa asak rang lakhai na dangda chot la ring shi la ring pha la mang pa mara ka chi commitment hi ka khuini jitla chita kam maina rala ithumi mirin tong ting da ali mi ka sang gi hi deserve sai ya rana rali iwi khare priority sada height leila iwe atam hi ali spend had leila iwe atam hi ali mid leila I awi ga hang na leila iwe otpomli or career li lang mida ali le shid leila kaji hi kan han sangai shu kristana no we partial devotion kan han nimne but he asks for complete devotion no we priority ji king sadale phone ga singla games khang reola reels khyang la no we adam na ga ta shin de le gi kam ta ya ko shingra ya point to li na khlatta le shi ji ta da no we khongnai naw li le shi lu so na verse 39 ga adam saran love your neighbor as yourself na khlatta le shi sa da no we khongnai naw li le shi lo kiwai na Jesu Christ ni hi hangao why kiwai na hangao maramba mi pingdi le shi hina ali le shi ki chiwi amha kudam ni chinda itumna 1 John 4:20 likhya adam saran whoever does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen kachikathana I vareli le shi jilaga awanawli yangkhring akha a kakapitna kacha ana mikaina gathai achnali Malaysia ka mikaina makthai vareli Malaysia ermana thakava nowi khongnai ki ba iwi khongnai kicharan kipa karano nowi mi rinli
na mi rin chong zali rirana chipam khami mi ji na we khong nai naw ne shimkhur na sot naw church member otsak rumabing mathai mi sui la ka chi mi or even no yang shi ji na we khong nai naw ne thakaba itum ki sang yi ya mi bingli lek shi ji hiwa lukamashan ki thai phyo khami otram ngtsi khami katom khami khang khami mi bingwi wang se ha sa khami lek shi ena khamashung tui khamatui higada otsak bing hi na iwili khalai adam saran mi bingna na iwe na khamashung lek shi otsak chi thaiguida ithumni ka sa fajli msot mi ra ga chinda ya itumna illustration aka yang rishi che cross sagada cross pile ni ka musambang dure pen he na hang stel ge crossy atung chong point sa dak le pim hina itumi relationship with God ya kala wi chong ya chong point sa dak le pim jina relationship with people chena atung chong di le dak le marum sak chi kai ga hai dam saran wi ya li le dak le marum sak chi la kachot kachang sam bang hawe gi chinda ka vreli rali itumwi marum sak healthy sala gaina le hai dam saran ba awi le shi ji mi pingdi itumwi mi rin neina ngayaw wa da man maron mai ji mo ya chena nawi phyo khmi tarkar ka sami malai likla ya leid lekha phyo mi hause nawi encouragement tarkar ka sami malai li do leid lekha ba ka to mi se nania kha hapta yu alungli rana shepa sang sak ngai mi malai li do shepa sami ba abom leila jang ka chat malai la sami lakse shingra ya point 3 li now point 3 li rali legacy jitaran legacy rumsak mtai sang sake jishu kristana ningkami khni hi mangateng sak mane khang rum sake mi ka chung gana hangi izang zang da rali leshi I love God ya kho sak liwa mi bing lim lungwa thau ninga khale hao ma pheu mi ngai thu kala selfie salak ena selfie salak hai mi rinji ka bang kyao kai khana ba mi bing di le shi ji laga ra ba li bai nor sa hao ka chi shu krista na ka hang ba ba ka chang khat kham shung wari shi ja khani ni jing su nei hinda rali lek shi hina mi bing di lek shi hi shok sa ke kala mi bing di le shi ka hai adam saran rawi le shi ji itumi mi rina na reflex hai John 13:35 li ka hang ba by this everyone will know that you are my disciples if you love one another ya where shi da oktuina thegi ji here building the hug sagaya program here singaga hina maning ne ka chinwin salak ka hai khamshung le shi hena mibingna oktibingna theire jinda na we otsak hena ajungya huina hoklaga sapagi dakle hapta mirin shongzai li rali le shi hena thangchi da ali se hakasai nang soda awi tuiga pa Jesus Kristana tam stay hang stay kai na se kala ka sa psychology ali chihanda optik vai sa se ji la hangai kala mi bindi le ki shiena thakla ka na phyo khami ya mi bing we na kiki ga sampang ra da expect masala ka shepa sangai reo sami ngai reo ina sa khami ka tom khami tui khamatui church masarang la ka khangana yang sehasa kami terkar sa dak lebing wang sehasa kami
ก็เลยก็จีกท่าอปงไอ้น่ะมีปิงดีงจวนมีไปรักเลก็จีมาจุกกระซักเลยก็ริงไฟซาเซอร์ซีจีหิละหางไงก็ขณะโอซาดาจิชูคริสตัลลีqui ning kami hak mai thui gala da khang han adam saran bible izang dagle psychology summarize salaga na ngan ka answer jiba love god love people rally le shilo kala mi ping le shilo ku ji ni hang dagle hi ngakai kang ga hai khang dei ga so ning lak mane kho mi ku mo wi bang hida da rana sem khai ne ithumli murumsak lekhwai sem khai ne kha morejina murumsak leida kleji sashman miawe chiwi wang aina murumsak chi le lish khwai chu krista pogthui nam shirut ka hai moribam hili na iling tan koi khwai krane ana ralaga thikami kala ringshok rishit kachi mga aina achi itum maya rong aina rally ngurumsak lilishit kapaini alizat kang rum mga aina itum wi uklung anang achei mida itum kashung agay na miping nilishit kapaini chishuli nganay mida rersang itum wi mirin mathamay da lishimay miping di mathamay da lishimay oktui na chishuli mathamay da thaira nui otsak mga aina achang ya itum na decision aka khuilaga than paisa se I ka sa akwa rajli iwi uklum mangla kala ning tong ting da lishit lela malishit lekava achu aring ya ina hopok laga leshi khwai sa se hi hangai ko legshi chi nana mi ping di treat ka sai na thigui pai le la ma thigui pai le ka ba theng sa ka vai sa se nawi legacy jan han nawi ot sak che na mi ping na yang ra la ga o original ai ta la mo ji mu chu khing sak se thigui sak se a ching ya he na pok la ga chat wa gi da kle mi rin li ina rally matai mai da kala mi pingdi kisalaga legacy hi matai sang pai ragji tu lep khing sang ai okthui li hunnaka ra okthui li itumi rin hena hak mai tui gji ning khami hi reflect sang sakfai sa serse atam gji da rally legacy kala mi pingdi legacy ina rumsak lekhwai sa se ji hi unnaka share sak ngai ne sai korli somirano amen